Kad imate e-trust nalog, ugovore i ostale dokumente potpisujete elektronski, lako i sigurno. Da vidimo kako kreirati nalog. Najprije podnesite zahtjev kroz 3 laka koraka. Otvorite e-trust portal i idite na opciju Nemate nalog. U predviđena polje upišite lične podatke. E-mail adresa koju unesete bit će vaš korisnički nalog. Kada sve popunite, idite na sljedeći korak. Sada dodajte dokumente za potvrdu identiteta. Biće vam potrebna slika ličnog dokumenta, za državljane Crne Gore lična karta, a za strane državljane pasoš i boravišna dozvola. Slikajte obje strane lične karte i postarajte se da svi podaci budu jasno vidljivi. Kliknite na dugme Izaberi dokument i dodajte sliku lične karte ili pasoša u odgovarajućem formatu. Označite i vrstu dokumenta. Na stranici Vaša dokumentacija vidjet ćete dokumente koje ste dodali. Idite na sljedeći korak. Otvara se stranica na kojoj su svi podaci koje ste unijeli. Pažljivo ih provjerite. Pročitajte uslove korišćenja i ako ste saglasni, prihvatite ih. Zatim kliknite na dugme Registruj se. Potvrdite. I gotov je zahtjev za registraciju e-trust naloga. Kad zahtjev bude odobren, mailom ćete dobiti uputstvo za aktivaciju naloga. Opet ste vi na potezu. Otvorite mail na računaru i kliknite na link. Sada ste na stranici za kreiranje e-trust naloga. Proces je intuitivan i ide brzo, u 5 jednostavnih koraka. Idemo redom. Preuzmite mobilnu aplikaciju e-trust Autentifikator sa App Store-a ili Google Play-a i pritisnite dugme Dalje. Skenirajte QR sa e-trust portala. Nakon skeniranja, u mobilnoj aplikaciji prikazat će se kod. Unesite ga u prazno polje i idite dalje. Kreirajte lozinku, potvrdite je i sačuvajte. U mobilnoj aplikaciji potvrdite aktivaciju naloga. Dobit ćete informaciju o uspješnom povezivanju aplikacije s nalogom. Online dio posla je završen. Da bi nalog bio aktivan, potrebna je još jedna mjera zaštite. Posjetite T-centar i ponesite lični dokument da bismo potvrdili vaš identitet. Da biste mogli potpisivati dokumente elektronski, potrebno je da vam se izda certifikat za elektronski potpis. Obavještenje će stići u mobilnu aplikaciju. Prihvatite certifikat. Ostaje još da potpišete ugovor za e-trust usluge, naravno elektronski, na e-trust portalu. I to je to. Sada možete potpisivati elektronski, a papirologija za vas postaje prošlost.